clear tu te chibai ule tuntuma hian Israel sipai zingah sipai Huaisen le hnathawhṭhat chawimawina dawng hnember most decorated soldier kumli chhung zet sipai lalber thut thlenga lo thu to le Prime Minister ni na te hial po lo chel to Ehud Barak a chanchin kan thlir ho don ani Barak hi kumsang khajakwa somli pahni February ni som pahni a hun laia British of Mandatory Palestine lo piangin kumsom pasari mi ani in sangkhajakwa somnga pakua Israel Defense Force azoma kumsom thum pakhat zet a service hnu-in sangkhajakwa somkwa pakhat Chief of the General Staff din mun alua kumli chhung Chief of General Staff ani hnu-in sangkhajakwa somkwa panga pensionin politics aluta ani asipai tranchung hian Israel sipai Commando thami Sayeret matkal telin operation sang-sanga ho tupa ani atelna operation langsar zual then khat hantar lang ila kumsang khajakwa somsari pahni mei thla Black September helhowin Belgium atanga Israel panathlok sabena flight an hijack Lot Airport ahnua Ben Gurion International Airport ti taka tumpuin suai koi tu te hian Israel lung inatang mek Palestinian helpol mi le sa zathum som panga te chua vek an ni lo chuan thlo na chu achunga chuang te chopa bomdar veka Israel sarkar an vo ani hemitum hian Sayeret matkal Commando team te chuan aircraft technician te inthuam anga inthuamin thlo na chu an pan hnaya hydraulic system siam that ngai lai siam thatura in soin thlo na kong khar an kar honga suai koi tu te zinga mipa pahni ka plumin adang pahni an mana khwalzin te zinga meiche pakhat chuan silai muhliam tuarin ahnua athi puya chumi ti lo khwalzin dang zong te chu himdam takin an chan chuak vek ani hemi chuma Sayeret matkal Commando team ho tupa ber hi Ehud Barak ni in atima hian tuna Israeli Prime Minister ni mek Benjamin Netanyahu po hi telin abana silain aper nge ani kan hriat angin hemikum vek kumsang khajakwa somsari pahni September ninga Munich khopuya Summer Olympic nei meka Israel ram ai o akal infiam mi som pakhat te chu Black September te hian lu khungin an that le chu thil rap thlak tak chan let na tur chuan Prime Minister Golda Meirin pathian thin urna bei pui Operation Wrath of God puangin khovel mun sang-sanga Black September le Palestinian firfiak pol hruai tu te chui chua le tha bei pui thlak ngal ani chu bei pui peng pakhata chuan kumsang khajakwa somsari pathum April ni kwa Ehud Barak team te hian naro pui tak an thok le ani Lebanon khopui Beirut apartment pakhata PLO helpol hruai tu Chief of Operation Kamal Adwan spokesperson Kamal Nasser le Black September operation leader Abu Yusuf te chu thlamuang takin an khosa hoa an chunga thil lo thleng tur reng an hrelo chutia ngai ngam taka anom lai chuan April ni kwa sang khajakwa somsari pathuma Haifa naval base atangin Israeli Navy missile boat asel chuaka chu missile boat chuan Sayeret matkal sipai engemozat le rubber boat aphura khothim rual velin Lebanon vaukama Mossad agent ten anlo nga na mun atanga hlavak lo vaukama tanga mu mai phak lowa missile boat chu dingin rubber boat chu tuya an hlang thla Ehud Baraka kai hruai Sayeret matkal Commando rual chuan rubber boat mang chuan vaukama an ma ni lo ngak tu Mossad agent te omna chu anin karkai ta ani melma ten an hmu an hlo awangin boat engine po hitinungam lovin akarin anin kar thleng thak ani tichuan ahmani Mossad agent te motor ho pathum mang chuan helpol hruai tulok pathum te chen na apartment pan chuan an chuak ngala hemitum hian Lebanese police in anrin hello nan khwalzin fang angalan tumin anin cheidang lam na sa hle an ho tupa Ehud Barak po hi meiche thuama thuam danglam ani nge ani apartment an vathlenin Commando rual te chu team sang-sanga in thenin an target pathum te chu aruk theiang berin an lu chua ngala team ho tupa Ehud Barak le sipai engemozatin apartment hnuaya Lebanese police le sipai te an ron kal thula lo che ngal thei turin
tran hmun an lo khuar ve thung ani apartment lu chhuat tu ten target pathum te an be mek lain apartment pawna Lebanese police thahnem tak ron thlengin Ehud Barak ho te hian an lo hma chhona police pahnih kap hlumin motor pathum an lo ka chiat sak bok ani target pathum te an thah vek hnu-in Commando rual te pawh an ron chuak ve ngala Lebanese police te an ka tlawm hnu-in tuipuya an mahni lo ngak tu navy long omna pan chuan manhmo takin anin saseng le ngala darkar chan ve chhungin he beipui hi an zo fel ani heng baka hian kumsang khazakua somsari paruk June thla a NTB airport atanga passenger te chan chuana beipui ro pui Operation Thunderbolt rawh manna siam tu langsar zingah Ehud Barak hi atela kumsang khazakua somriat pariat a Tunisia khopui Tunis a Abu Jihad a thana tura rawh manna siam tu te zingah an thluak bur ber pakhat ani bok ani atira kan soi angin Barak hi Israel sipai zingah Huaisen le hnathawhṭhat chawimawina dawng tam ber ni in Medal of Distinguished Service baka Chief of Staff Citation pali adonga US sipai chawimawina Legion of Merit le Department of Defense Medal for Distinguished Public Service chawimawina te alo dong to bok ani a politics zinkong lam ilo hoyila Chief of General Staff ni kumsang khazakua somkua panga a pension hnu-in Knesset member turin thlantlin ngal ani sipaya chanlaya apu ni thin Prime Minister nita Yitzhak Rabin nan Internal Affairs Minister atan aruat ngala Knesset member ani voi khatna minister ani chho ngal ani politics sa amah hnuk lut tu apu Yitzhak Rabin po hi politics sa luhma sipai officer ni thin Chief of General Staff hlui ve thawh ani mase Prime Minister ani hnu hian Palestine tenena inrem na siam tuma inbiak na ane pui awangin judami pui tam takin an du lo hle Barak politics sa alukum sangkhajakua somkua panga November thla Prime Minister Yitzhak Rabin hi rally ane na ka hlum ni in aya Shimon Peres chu Prime Minister atan ruat ani Peres hian Barak chu Foreign Minister atan aron ruat chhovele ani kumkhatchung Foreign Minister ani hnu-in sangkhajakua somkua paruk Knesset Trump lo topin in thlanpui an machona Ehuta omna party Labour Party hian Palestine nena inrem na kong an zo awangin dodal na anasa hle Eptu party Likud in thlanpuya ne na ron changin sarkar na an siama kumsomli pasari mi Benjamin Netanyahu chu Israel Prime Minister no pangber ni turin Prime Minister aron ni Ehud Barak po Knesset member atana thlantlin vele ni in eptu suai tu opposition leader din mun aron lua chhauta ani tarlan to angin Benjamin Netanyahu hi IDF Barakati member lo ni to thinin operation te po an lo nei ho to ani kha kumthum chung opposition leader ani hnu-in sangkhajakua somkua pakua in thlana Ehud party hian sarkar na siamin kumsomnga pasari mi ni in Prime Minister aron ni veta ani tarlan to angin Baraka omna party hi Palestinian tenena inrem na du tu party an ni politics sa ama hruai lut tu le sipai an tandun lai po apu lo ni to thin Yitzhak Rabin po in Prime Minister ani lain kumsang khajakua somkua pathumma Palestine ho tupa Yasser Arafat anen in biak na nein Oslo Accord alo siampui to Israel mi pui zinga dodal na nasatak omin Yitzhak Rabin ngei po Prime Minister ani lai nge ya tha alo ni to tisuan Ehud Barak po hian apu Yitzhak Rabin na ngai dan chu ron trom pui zui zelin Prime Minister ani fel chia hian Palestine nena inrem na kong adap ngala US President Bill Clinton na malak na in kumsang ni July thla Maryland Camp David Summit nein Ehud Barak le Palestinian National Authority President Yasser Arafat te hian in biak na an nei le ta an be sei anga Camp David Summit hlotlin lo hnu po hian Barak le Arafat te hi anin hmule hetia Palestinian ho tupa abiak mai baka hian Israel sipaiten kumsom ni chuang an lo opbe to South Lebanon atangin kumsang ni mei thla Israel sipaite ahnu kirbok ani
hetianga ahmalak na sang avang hian soisel a hlo hle a an sarkar Trump ala top lo chungin kumsang ni pakhat February thla a Prime Minister turbik thlan-that na nei le ni in chumi tum chuan ep tu party Likud hruai tu sipai ro rum lo ni ve thin tho Ariel Sharon Khan ne takin Ehud Barak hi Prime Minister thutthleng aron chu sakta ani video ma sha tarlan to angin Ariel Sharon hi chuan Palestine ne na in rem na lam hoilovin kumsang ni pahnih March thla a arun hlau zoka an President Yasser Arafat po kumhni chuang an hual be a ina an thren be hnu-in kumsang ni pali November thla a athita ani sipai Huaisen le ming thatak ni thin ma she Ehud Barak hian politics alu chil hnu-in melma te ne na in rem na lam a buai pui miaw awangin a be sei angin a hlotling hlei theilo ani a be sei angin hlotling lo ma she politics ero a chol san top big chuang lova Ehud Olmert a hnuaya le Benjamin Netanyahu a hnuaya te kumsang ni pasari atanga kumsang ni som pathum chung khan defense minister ni na aron chel ve le a tun hnai maya po Netanyahu khingthlaturin party thar te a han din ve le a ma she a be sei angin a hla hlotling theiri lo ani Palestinian tenena in rem na kong dapmi Israel Prime Minister an ni rei theilo dana khuan juda mi pui tamjok te chuan an hmelma tenena in rem na siam hi an du lo ni in alang ani tun tumatan chuan tok le ri se next video a in hmu le kan tum don nia mang thau le